CS wa urimi kubona kuanika miti ni mumuthitangi kwa ukoji wa kwigana. Ukatha na gukenera usindi wa CS Mithika Linturi. Arimi ma JSS gukinyeria mandikwe bururu tina kibarua. Aciari gukaa ni murigo wa bici thirikari ibanganite nontu bwa macoka masukuru. Franklin Mithika Linturi akathi na mbere gukenera utongoria wa Kilimo House ta minister wa urimi na ndethia nyuma ya kamiti ya abunge 11 kuringa kura kumweberia mabitia maria aramurikitwe ni mukana maramurumirite kumania na gichangasha kia mboreo itimbega. Kamiti ino iria ratongoretwe ni mubunge Naomi Wako yugite muthitangi wa CS Linturi niwe Jack Wamboka ataombire kubesha na ukoji wa kwigana kiri mabitia mawe mathatu makwenda Linturi eberwa gitini. CS Linturi riu na athungirite mbukuni ya gutwika minister wa mbere rungurwa wathani wa Rais Ruto ukabana na muswanda wa kumweberia gitini na abonoka. Boniface Mwongera akethirwa agituretera ntito inu waburia tuthiete na mbere. Boniface Mwongera akataririe riboti inu. The allegation under ground 1 on gross violation of the Constitution or any other law, ground 2 on serious reasons for believing that the Cabinet Secretary has committed a crime under national law, and ground 3 on the gross misconduct as outlined in the special motion are unsubstantiated. Na nyuma ya kwagirwa maitia nande Franklin Mithika Linturi no ukendera kwa minister urimi mnaku kiri kamiti ya kiama 11 bakiandika ripoti ye baramira kwethura bakirianwa ara batantu bakema KUDA no moke makia Jubilee barugire batiro na Mr. Mithika Linturi na maitia ende ngaroko wenge bana bakema KUDA bagabomona maitia na ikuletwa mbere garu nirete murutira jo mwinge bo babunge bakiona ne kugurwa kwao na bangi bakiona ne kuthura. Honorable Speaker, he did not manage to raise a strong case to bring a watertight evidence. The members that were put in the committee, 7 of them went and turned the verdict of 149 members of parliament. I do stand, Honorable Speaker, to support the 7 member. In my very considered opinion, this motion was taken in haste. We should have taken more time so that we consider the report when it is brought before the House. Kiwatho na mitaratara bunge musono jotumba kwethira kiendelea na kina ndikethiro ikiresera nikiabunge bamwe bokalia muthuro. Actually really disappointed on behalf of the farmers of not only Nyamira but the whole of Kenya. So I am sorry to say it looks like Parliament has gone to bed with the executive. Exactly. Completely gone to bed with the executive. Na nonto bogitumi kiunande kenda kwa thirikari uri Samuel Ruto ndinje kibamwe babunge barutero razimio ibogite nteto shondikezo shireto kirigarune chigokoni nteto choremi abakethro bakingira breaks. Majority of members wamesema Mithika asikuwe waziri. We will be asking them during appropriation, wakati ya budget zimefika, we will not touch the budget of Ministry of Agriculture. This House has got the sovereign power on behalf of the people of this country to decide not to recognize Mithika Linturi as a cabinet secretary in this government. And today, Mr. Speaker, it has come to limelight of Kenyans, Mr. Speaker, that the one CS Mithika Linturi is clean, Mr. Speaker. Na kinyethirwa musana jojo kwethira jwiringana mpu kiri kamiti ya membe 11 na ndimisa Mithika Linturi ena kibaro giki nene gya kwethira cokire wirigiro kiri abunge gana rimwe 49 kana 49 barabaringira kura witia nteto na mbere na inyankoroki gocokira wirigiro kaire kiri ministry oremi ke report Rantoshero TV kumaje karone bya bunge kengi nangine nekine kimshoni Nairobi mbeta Boniface Mwongera.
Akarima Yembe South nimeumĩrĩtie kuonania gĩkeno kĩao nyuma ya kamĩtĩ ĩrĩa yatarĩtwe gũcunkuna mabĩti ya mathatũ marĩa CS Linturi arathitangĩtwe namo kũringĩra kura ya kũmweberia ĩgikĩrĩ igamba rĩrĩ. Mariuga Linturi nĩ minister wĩthĩrĩtwe erutanĩrĩtie mũno kĩrĩ rwang'i rwa ũrĩmi gũtigĩrĩra gũtina yũra nthĩni ya Kenya na nginyagia kũmaretera mirandi ya ũthii na mbere mũno ithima cia ronchi mameneretie aregani ma Linturi magĩciaca na kũromba kubangania gĩikaro kĩa mwanya nĩkenda kũmacuĩra ntaira mathĩna nĩ mamethĩrĩtwe marĩ kĩmerani kĩa miradi. Nĩ Mugendi na ranĩrĩtie na akarimama. Injuri ya karinterenisia Igembe bodraniti aja mushino maua kuona ni kuru gukunene bone nyuma ya minister uri mithika Linturi kuthererurito na kwebeberua igamba imbunge igamba rya kumwebeberia gitine riria riraikitwe mbunge-ini iu ni mubunge wa Bumura Jack Wanami wa Mboka akimwetaniria na Beatrice Itiagirite Mutuma muthena Livondo Timothy ni atongeria ba antu babethi timu yetu ya Igembe South ira iturite ntugwaru ari na ikawiritwe no ndobwa CS wetu arekete gucokwa nyuma ya motion yora yabwithitwe yo komurita gitine akaria CS wetu na nonto imwana wetu kuma Meru na Igembe South itocokia nkatho ke Murungu twe muraibwa no nto tocokire mwana wetu nonto ke allegations ira chionde arekeri cha na cho muimpeach sionde ni rekeri kisiasa na ene muchetho siasa ya bangi kuma kaumo katokwira ndunia yetu Kenya atitoiretwe nyuma ya CS wetu chokwa na tomonia to tayari kumunga mukono tutwire kuroma na CS wetu ora twendete muritingwe nontu banko mairira mwandamete beretio mwarugia na batura ritho rira riri muria Meru batwethie ntumu batu tuya na tukiroma na musima moyo ra turare ayua mbere tukiwa Linturi te nwetete na ritete ngwe nontu motu yuare 270 ruare te ana yuare 270 ruare ni ana na ritete ngwe kana ritete wana ndrenesi ngenda kwira Meru kierio gikirari mberetu kitirari kierio omwagira kingi kiario kia kawira nontu nya kawira kia kulwa akengwa uroke yangaba no Meru no muntu oguma Meru iriku lakini barabara njirite CS Linturi marinya akiolwa akauma kutirari angaranti ete gigecoka kweku kwa wibare kia kumenya atire Meru yena ritho rimwe na ritho rimwe riu no ritho rimwe riu ria Meru no nkuruki barombete akali na atongiria bangi bete nambe na kugwata Linturi mbaru tonto na gwita ngugi uria kubateri na bari akali bari na wirigiro agacokera bairibire cia mucii mono kimera kiao kiamira onyango cokia nkatho kia masimiwe wetu CS Linturi nonto borombeto utuma fertilizer kenama na maketha yetu yakethira yakebua igita ria twahandite fertilizer kumarira kwao batu itokua mwasimiwe wetu CS ate bati korowanwe nonto bwa siasa batu itomukatha na itokua na thithitie mantu ya manene na ya mea ndene ya district yetu kana county cionthe irayanete fertilizer itwonete maciara yacio nonto motu turayura ciringi mana yele na 70 na thai tukura kilo yele na ciringi ya kwa wito kuwa fertilizer nebuyera Linturi atwete na itokatha muno tukiwa kinya kie mavuno ya majani batu itwanete maciara ya mea muno kie majani na kinya majani yetu ya ciarete bobo akuringana fertilizer itwai akenje ithima itogona na ara ithime ana ko Meru we onto arumo ara thithero yonthe kwende icokairia Mheshimiwa Linturi kiongozi ura tukumenya na ritete ngwindene Kenya na kiongozi ura tukumenya na tumite Kenya ya chinjia rito nuntu bwa economy kimantu yabye korea na Linturi no more bara the best CS in Kenya
na atankwenda kuwa riu na message ine ananchi betu ba Meru antu betu bukoroita muntu ateita nchamba yo mauru kuiba muntu kaukira cie muntu ngikenda ukira utimea koro wakana kaku kalosiere ko batu nitukwira antu bara usika kimantu ya nonto ya tuturaiba sua area tuturaiba so Mount Kenya bara usika wikira kenda ba bena interest nonto etegere kita munjalu imbibo ke ona antu betu lakini bokoro dhura muntu enu bonunka ero nya no tongoria muntu enu ari utongerie okoro mena muntu enu akiona kawi boru ritho ambiria kwenja marinya nonto muntu enu ari utongerie ne kwe matiali abuila antu betu nawe CS ne bwaga nonto ukomba utobora nono nanetie wewe ngona bwaku nuritanetie kurutira Kenya ngwe na batu twingo turi Meru nona netie boru ritaniretie riu ndenda kwiro munene ndina message kiwe ndremo kari wegembe South na ndremo tori wegembe South ndikwira munene turato antu baku na turatonyukwe tukuromba kiume kimwe tukwaga uroka kabisa nontu wa president ondora nacio na miriwe mingira ora nona ndire kuthira uroka kiume kino cogare murungu gatho nontu bakuthithiretie na nyuma ya orekie kuroka inkwenda kwe message kwenda utumira munene eyo mochie eyo kolome na antu betu begembe on the region nontu owe mwana wetu ureriamira uthomethetwamira uraramira ene twinthe thina iraretwo nyuma ikusumira ya to usu twenthe tia kwe timu emwe irawatana ira usu gwetweka bange bonthe barinja twekura yo tokolome tura ntubembe okolome na mbunge betu MCAs betu na aremi na biashara tukuma nyumba tuishingile twarie kiembe na nyuma torekia ukuma kwaria twatura na solution ya mira Akaribaba bari na kuguru kunene bariuga kiria kibagwiritie ni kwithwa mbunge ya Kenya ni gwatirite na kwari nturi atina maitia jaiku kana jaiku kirijaria arekiritwe na nandi bariuga ni igore ya ore mutheko igo batitikiria rikurwa nu kanao. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru. Arimu ma junior secondary Meru ni maandamanite makienda rwangirwa kwandika arimu TSC kwandika bururu maume wandikoni wa kibarua marugani methiritwe mena ivinda riri umoni mishara emenini uria methiritwe makigwata ikiringithanwa na wira uria methiritwe makirutwa riu ni mariuga kethirwa TSC itimandika buria kubaterie matishoka kuthomithia tamu ino ya kairi kagitanio kwa mbunge wa Marakwet West Timothy Toroitich na gwatite mbaru itware kwandika arimu ma junior secondary kiromba kamiti ya mbia ya bunge nene ukurukia budget ya mwanya ya kwandika arimu mama ume makibarua nikwethiritwe kwina arwaria rwa kwandika arimu mama indi TSC ekiugaga itina mbesha muthiru muriuki ena ino Ndigwa narua nirarita bacokete skuru ni Meru Ruraja indamuna bubu arito baraba kuthomera junior secondary bacoka batina arimu itumina ati arimu bao mthenya narua ibachumirie na kuonania muthuro jwao bakiandamana nikireba kuwa thirikari kau batumira nyume kwendekithia bendera na kandarathi kitumikira bati kwenda arimu baba baandikirwo na kandarathi ere gwita mwaka jumwe kuthira president wetu arauna watho arauga tucoke kandarathi mwaka jungi lakini benderete na gutukinyeria gucoka cukuru na kandarathi ingi turajukie tagarira gwita kotini na kotini iragite gamba irauga kandarathi eu ni illegal na against the constitution na sheria cia labor arimu baba barona batiomba gucoka cukuru kairi monkare thirikari ikomba kugita uria twarikanitie last year in 2022 February uria twarikanitie 2023 February ria twarikanirie bagatwa ngugi cia permanent and pensionable atwe itori ari muno barai kunenkanirwa na arantu bena who is who konende tethia barua cia tugere batu commission ya kandika ari mu mathikone itora iro antu kabisa toto tukandika bano ibuto kuwo kethia unionjera itora iro antu buri thirikari kenda tueta tuika kwa kigana ngaro barono no to competition o te fairness o te make criteria ko government yo tumera kana TSC kwandika ndo
arimu ba GSS barite thina muno arimu ba GSS bena thina nene na kambari enkera rais yetu William Ruto that to assume there is no problem thina reo na thina ye ni arimu ba GSS bakoria bandiki na kadrasi na miakele na koti kwa mwakadrasi ni ligo na TSC tena mandate kwa andika arimu na kandrasi kwa kaendele kato the national leaders ba GSS na thirikari bakarenthe kenda tumbota twathine na na betu bacoka cukuru bagwete gitumi kiria gatuma bacoka kirasine ni thirikari ba baruga egucoka be permanent and pensionable tucokete cukuru na tuteta cukuru na tena aru wake monka ntukwiria tukanenkerwa baruga cietu cia permanent and pensionable kono kwetu riwo tutete ke cukuru monka tunenkere tuandikwe permanent na turewe mbechero turei inini kaita mwaka yomuna yentu alimu betu batecoka cukuru mwanka bona baroa cia kubandika permanent and pensionable ile TSC yanjire rio tumira MPs kuandika arimu ikyo kioria twena kio na tocokerwo kioria keu to confirm na to compensate mando yo yora iro bato bwatonera kirasine otherwise ana benu beria kirasine batena mwarimu bakiuria thirikari ukeja kuthwetie mba kubatungatira bwega na ndikona ni kithomi ga CBC kina thina arimu ba junior secondary ibobo watelete CBC yo kinyangire 7 graduates iboba atomerwa beto meritana lakini arimu bo baandekerwa na kandarasi pare awangiri 17 o mweri na ko bato ya arimu ba junior school to gedra to tashugulikerwa komenye CBC kayo kwa siari komenya na beno tengwe benyo kerasine bato to tenyiri to teone nyenye o baritana ko ana beno na ra school re komenya bate koritanwa na bato to tesokete school to karia na onjerene na anja sieto tukiruta ngo inge tutete skuru kenda turi awangiri 17 untu bora bonekete mubunga Marakwet West akigwata mbaru kiwa thirikari ni biri kuandika rimbo baba yenda kotini wakasema employment ya intern teachers ikuwe declared illegal na kotini wakakubaliana nao wakadeclare kwamba employment ya walimu wa TSC is illegal. Sisi kama wanakamati ya education we do not agree with that decision. We respect the decision of the court, but we do not agree with it. Sisi tumeadvise TSC wa appeal against your decision ya kusema kwamba ati walimu ambao waliandikwa kupitia internship ati ni legal. We do not agree with that decision. So Bwana Nyoro, tunaomba hivi, kwa sababu iko kila mahali, kwa hii budget ya mwaka huu, kwa sababu wewe ni chairman ya budget na tunakuamini ya kwamba mtafute pesa kama kamati ya budget au walimu waweze kuandikwa on permanent and pensionable terms so that waweze kukaa vizuri kama watu wengine. Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutiro jwa Kangangi. Atuke kanya tunogoke banini utikathie nwako. Kaka, hii ni miujiza. Mimi nimejaribu kulima wa mahindi hadi nimekata tamaa. Nimebadilishwa na kilimo cha mahindi. Nauza mahindi yamenijengea. Na pia mashamba nimepata. Na isitoshe, napata lishe bora ya mifugo yangu. Shamba ndogo hivi unapata mazao mengi na pesa nyingi. Siri kwa wapi? Siri ni hii. Kwa mazao kemkem, napanda nikitumia Elgon Dhabiti Maize Planting na baadaye napalilia nikitumia Elgon Dhabiti Maize Top Dressing. Bas, matokeo ni mazao ya ajabu. Wacha nikatafuta hiyo Dhabiti. Ndio, kwa mazao kemkem tumia Dhabiti Planting na Dhabiti Top Dressing Fertilizer iliyoongezwa virutubishi na madini ya chokaa ili kupunguza asidi kwenye udongo na kuzidisha mazao. Dhabiti Top Dressing Fertilizer imethibitishwa na wataalamu kwa manufaa ya mimea yako. Kamilo aja kwe. Ya kamilo. Tigani. Ndi ng'ombe ateje. Ndi nyondo nuja tukangire. Mwere utebwa. Ndi mando mabija ateje ria na ndi kama. Njoni. Njoni antezia.
John. Yes, Kevambi. Imbio kwa ng'ombe ichakunundu tio tendera ubwana. Kutendera kwa ng'ombe chiakwa? Jo. Watumbia Farmers Daily. Jo. Tumbeje? Ni utetheria ng'ombe wanja weka mapema. Jo. Neria ringi. Ng'ombe kwa ni atukangi nyonto. Urito mekama umegwata nyonto. Ya kugera maguru bwana. Siri imbio. Siri nemwe. Imaguta kama ja Farmers Milking Surf. Maguta jaja. Jo. Yakarigeria ngoto kwa nyonto. Jo. Mastitis. Nankwera kamuro kabuganga iyo ni kwera. Tuothe kaigua. Into bibio ndo kugera inanga bita munente deke. Die ndukene chionde into biandevia. Tauni yeje. Ndukene chionde. Nande into bionde bakugunande thieku bire ndukene chionde cha Agrovet iriri akwe nagwe. Tulingire thimo kurukira namba 0724 000 879 kana 0768 409 625. Mabade, we mama mabade, mabade. Ukipata baridi, nunua mabade. Mama mabade. Ukitaka usingizi, nunua mabade. Mabade raino, ni raino, ni raino. We mama mabade raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino Mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Enjoy digital life with uninterrupted entertainment on your StarTimes decoder. Manage your account from your cell phone on *858# or via WhatsApp on 0730 710077 for self-service. You can also chat with our customer care agent on 0730 710077 or visit any of our business halls for further assistance and to purchase any of our products. StarTimes. Enjoy digital life. Arengi nkugwate ogeni tukithira mbere aciari ni makuga ni maremeretwe ni murigo wa kureba bici ori cukuru ciambiritie gucokwa umundi nyuma ya macoka ma cukuru kurema kiume kithiru ni makondoria mambura. Engi marioga ni maratumire mbesha iria marari nacio kurera ciana ri watukire makathie na mbere gwikara mucii makirombaga arimu arungamiri masukuru kuma bantu konini na matikengerie ciana cukuru nontu wa bici. Samuel Gaishimana araniritie na aciari mama na iki ni kiriro kiao. Muthia rutha rwa cukuru rwa mweri wa ina irukinyite muthia nyuma ya kuongerwa biumia bieri kiri itagaria kurigiria aritwana wati bwa makondoria mambura inene irayigitwe ikiura. Aritwa bangi bakionanagia gikeno kinene gucoka cukuru kenda bathi mbere kuthongora ume bwago. Nimefurahi sana sababu naenda shule na miss shule. Amwe na ugu aciari bariuga ibainyirikite anene imacoka mama macukuru kumaniana umu bwa muturire. Ne nguciokia ngatho muno ne thirikari kuona wega cukuru irugoro muthenya wa ruyu wana wegua ali yake muturire utena mbeca guku bururini tutena bici ya kuribira ciana cietu ende ni tugukena nogu cukuru iraguciokwa ruyu ni koma muno gutembia cia manjani gutembia ciole miria tuonaga na gutembia na gwata cia kawa kwogu muturire ni mumo muno. Kagitani gaka ga gucokiana cukuru maisha ni maumo sana nontu riu ana barari mujie kagita kau batacokete cukuru
nitukwigua tutonyetwe muno ni wagi wa mbeca gitumi kanyamu karia karari gacokiana cukuru niko bararijaga mujie na riu mwarimu ni wa kwenda mbia na ati tugitira mbeca iu barari bagutumira bakiuma mucie tuli mucie turatumire mbeca mingi muno tari wina mwana na kwenda gia kuria sometimes daimo na kwenda tuition ari mucie riu kuona nginya mbeca iria nacio ni uratumire ku at least ku support mwana uri mucie ende bariuria arimo banene baitigiria ana bago thome bakithijaga mbere guchwambia cha kuria bichi era batakiomba kurira ana bago ntugo ya kurugura ninkuboya thirikari etethie riria ciana ciacioka cukuru ikirireria aciari mabota gucutha bici ciana itigatuika cia kwengwa nikenda ciendelea na mathomo mao ta mwino nundu ni matete ciumia ciiri nio ni nkolomba thirikari iraithiririe mauntu mau bwega na muno barie na arimo ma principal pa skulu nikenda at least batekatwinyerie na riria fisi ekuleta thina ya kuoneka thaino ni mukwelewa kutukwena thina ya mbeca banini tontu bo France rira ikwambiria na nitukwenda seli mabewe time matikengwe mabewe time kenda ciari maceria mbeca Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Na oriskuru ishokete omonde Rais William Ruto na abithurite ati thirikari irekeretie mbia cia kuigana rungu rwa CDF gucokia irathi na mathaga ma kuboma maria mathukangitwe ni makondoria nawe akire Minister wa Kithomo Ezekiel Machogu na arombete arimu kwambiriria kuthomithia arutwa mate gutakanya ni kenda maomba kugwata na nkinyagia gucokia kanya kama tete. Anthony Kadenya na riboti ino. Kagita kala ruto bagucoka skuru muthenya omde nyume mwelekera kwithira bagicoka skuru kime kithiru Rais William Ruto akiario mde kilurugulo bwa skuru ya primary ya Lenana amujwa Nairobi ni athiete na mbele kwinyiria ati thirikari ni tengete mbeca cia kuigana gutukira bunge kiri mbeca cia NCDF kienda gutigira skuru ile janangirwe ni mbura nene ile thiritwe ikithi na mbele ni igwa kwa bojeru amuna kurungamira into bionde bila bikuendekana kiri skuru ino. Mimi nilikuwa nimesema juzi kwa sababu tulikuwa na hali ngumu sana ya mafuriko na barabara ilikuwa imekatika sehemu nyingi, madaraja ilikuwa imeharibika sehemu nyingi na kulikuwa na mafuriko sehemu nyingi. Nikasema ili tusihatarishe maisha ya watoto wetu, tungoje kidogo shule zikae zikiwa zimefungwa mpaka tuwe na uhakika ya kwamba watoto wetu wakitoka nyumbani watafika shuleni salama na warudi nyumbani. Na ndio juzi nimetangaza ya kwamba tarehe ya leo Jumatatu hii tarehe 13 tunafungua shule zote Kenya kwa sababu sasa mvua imetulia, mafuriko imeenda chini na tumesema tumeweka pesa ya kutosha na wabunge wetu kupitia hazina ya ZDF ya kwamba kama kuna mashule imeharibika, sehemu zingine zimeharibika, vifaa shuleni zimeharibika, zitatengenezwa ndio watoto wetu wote wapate nafasi ya kusoma. Tumeelewana watu wa Nairobi na watu wa Kenya hii. Waziri wa Kithomo Ezekiel Machogu holo na wakoragikire mambura mama arigo nyume aruto gusokera skuru mathomo makethero makiambiria gute utakagita kenda gutigira mubango wa kithomo ta mweno tukwangara tanwa kumana na ntukoiria arutwa batethirito bakithoma. Tulikuwa tumeshughulika kufagia, kwa hivyo leo wanafungua na kuanza masomo. Hata secondary wakiingia hivi hatutapoteza wakati wowote, Your Excellency. Tutaanza masomo hapo ili ndio ile muda mbaya tumepoteza tuweze kurecover hapo katikati. Mweno Machogu aliwe na mukilete nkatho nyingi kuma kiajari nyume tagalilia thirikari kurugura skuru akiuga ajari baingi ni bethirito bakinyereka nene kagita kale ana balali mejie. Na leo Your Excellency, ile mafuriko ambayo tulikuwa naye, wazazi pamoja na wanafunzi wamefurahi kwamba tumefungua shule. Watoto mmefurahi kwamba tumefungua shule? Mmefurahi? Your Excellency, kumbe hata wazazi kukaa na watoto nyumbani ilikuwa ni gharama, ilikuwa ni mzigo. Kila wakati walikuwa nasema fungua. Sasa leo tumefungua. Mamuje muneno Nairobi, Mbeta Antony,
Rangi wa Kathenya. Ngwataniro ya magavana nirombete mandagitari gutigira ni magutumira kanya kao kurugita arwaru masibitari mamwengi ate gutinda kire sibitari ciao akere mukarigiti wa kamiti ya ogima akiri ngwataniro ino uria ni gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki augite thirikari ni rutanirite banene kubingia mengi mabataro ma mandagitari na makathie na mbere kwaraniria kuona maria matebingitwe. Gavana wa Tharaka Nithi na ugite riu gutina mauntu ma mugomo wa mandagitari kairi nontu thirikari gukurukira kanjo ya magavana kamitini ya ugima nimekirite kirore kiriwitikaniria wa mwaka wa 2017 na mandagitari nikenda kubingia mendekithia ma mandagitari mama. Lakini kwa sababu uliweka sahihi kwa mkataba na madaktari mwaka wa 2017 wakati wa serikali ya binafsi, hatukutimiza ile maneno tulikuwa tumesema. Madaktari walisema tuliweka sahihi na lazima tutimishe. Na ndio sababu unaona hii wakati tumekaa karibu siku 56 kwa sababu hatukuwa tunataka kufanya makosa ambayo ilifanya ile serikali hii. Ile maneno tulikubalika sahihi na madaktari ni maneno ambayo inaweza timizwa, kwa sababu kama ni kulipa ile wanaita collective bargaining agreement imewekwa tulipe na miaka 5, kulipa na installment kama vile unalipa loan. Kama tungepanda warudi kazi haraka tungewaambia tutalipa na kudia. Wangerudi alafu wako. Kanjo ino riu irienda mandagitari gutumira kanya kao gakanene kiri macibitari ma mwingi riu nontu mena witikaniria uria mabatirie gutia ni nyuma ya kubingirwa mabataro mao. Kwamba madaktari wetu wa Kenya, tafadhali, kwa sababu ile mishahara mnalipwa sasa imeongezeka, allowances inaongezeka, medical kama kunapata, tutumie masaa mingi ya wakati wetu kuhudumia wale wagonjwa wa hospitali yetu na public. Kuna daktari wengi sana wanatumia masaa kidogo kwa hospitali zetu za public, ile masaa mingi wanatumia kwa hospitali zao binafsi. Hiyo itakuwa kuibia watu wa Kenya, kwa sababu ile pesa tunaenda kupatia nyinyi is taxpayers money. Kina mama, kina wazee, wale wajiwezi, watoto hawezi afford kulipa kwa public ama kwa private, lakini mnatoka hapo mnaenda kwa private mahali mnaitisha pesa mingi kwa referral. Tumesema hiyo hatutaki kama Council of Governors, kama governors ambao wamesimamia madaktari. Kuringana na mukarerigiti uyu wa kanjo ya magavana ya ugima wa mwiri niwe gavana Muthomi Njuki uria akuga kaunti ya Tharaka Nithi akaraithiriria na ukubi muno na kuona gutinda gitari akayira mathaa maria abatire kwithirwa cibitari. Kama umerudi kazi tumekupokea mikono mbili, tumekubali kulipa ile milioni ulikuwa umeambiwa tumepotea. We shall also be very strict on how many hours you spend in our hospitals in Tharaka Nithi County. Peki hapa Magutuni, masaa yako ni 2, ile ingine 7, sokoni ya town. Hatutaki tumia masaa yako hapa hospitali kuhudumia watu. Bushite ori kanjo ya magavana etite mushemanio wa clinical officers royo nikenda mathiria mugomo uria menao. Nyuma ya murandi wa ronche rwa kirumi kia mujari kwithirwa uritite kwa ebinda kuri na wirigiro munene wa kuriukia murandi uyu akerea mubunge wa Marakare Kimbiuki augite kuri na mukandarasi omwero uria bikirite wirane kurumira magamba maria marungamitie murandi uyu koti nikenda uthina mbere aruga kuri na akarimendaga kuri bwa milioni 30 nikenda kubakanya ronche gukurukira migundani yao akiuga thirikari etitekeria kuri bambia mingi ugu Matene Mugambi enacio. Akiaria kagita karako riongerete moche wa Ignatius Mbaembare cia kirumi moche orotete anto bathatũ ntugũ ĩmwe mũbunge Kare Kĩmbiũki ariuga mũrandi ũra watũrĩte ogomete wa rũji rwa kĩrũmi kĩa mũjarĩ nũ kwĩrĩgĩrĩrwa kũriũka nyuma ya thirikari kũnenkanĩra mũkandarathi mũjerũ mũkandarathi ũra tayari athũngĩrĩte wĩra na Nkinyo Beach. Kwĩna project
Tuina yote tumeta kironda kiange jeje ito kilomita kia Mujali. Unajua tumepata matatizo mingi. Na ge project ya kilomita kia Mujali no yo kuonela ali na project ya kuja kutumba gutwakira Mount Madroko ile gwakwa ile pa mama pa launch kati ya ndi pale tre contractor na ndi yanke bwiraga leo contractor tumepata mwingine mpya. Tumepata contractor mpya mtu ni uje changamoto la tu ainayo ni contractor ali omukulu wa kilomita Mujali atwikira tamba gutanguge wega na twatuka tuko kuwa manatu akwamire mudito na nonkwenda ndombie tulo ingai kinya kwa twadire koti na twasinda twatwika ntwabetekeje twekere pipe kagita kala contractor kambe jangu giria gutuka ntwabatari kumurete gutuka magejo khairi Kareke augite mukandarathi uyu akageria gukaragata murandi uyu amona gutwika baraba irite magamba gumbere nikenda gupinga murandi uyu ibari chokirie riko ndi gutire watho burutitwo ikoti na thirikari tiumba kuria chiringi milioni nkurukia 30 kiri anto baba hata kama wameenda kotini kuweka appeal lakini batanenkerwa onda ya kuvaketi kana kuomba kulongamia onda ile anenkanelitwe aumbele kugutolo na njira na tubaina mbele kuba engage mbese ira bete kini jutu ngomba kule onto ira ba watana bakena tulia milioni date au natoka ndeme kunda to na milioni date jako bare Tiga cia Rwoje Mobunge Mbioki ariuga barabara ya kuma Katharaka kuthibwa Kirumi Mwanke Kumbore kareterwa mukandarathi umujeru kiri ndiunga yekube ya mutongoru wa Mugongo ndeni ya kaunti ino. Hii barabara tumeongea na rais. Akagita kala rais akerwe jite kutuletera contract au. Kienda tumba kulinga ndebe na tuma netwala nilitina we at least hata hii barabara yetu iwe considered for tarmacking. Ile ingine apande ile tumeongea na gavana. Nontuneo barabara ile ya national neje kuma Katharaka kwimana mpaka Ikumbo ikalinga bwa Muthambi. Kareke arekinyitie kuboreria mucio uyu rotete mwekuru mwaro ake na nkinya gacucuka mucio gwoyu. Kwogu tuli atwite kugwatanira amwe na family na aturi tukiugaga poleni sana. Mauntu ma kawaida. Sio maneno ya kawaida. Na gebe mio kuona mea yes tuko ndani ya safari na tutaenda. Lakini nda ile mauntu meja no lipepupu mamejite hauwezi ukasema ni maneno ya kawaida. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Akarima konjuwa ndini ya Mikindori gicigo bunge gia Tigania Central nimeumiretie na namba enene kiri maandamano madhiri kumeneria tongoria maokomania na kuduka kwa barabara ya kuma Kaguata kuthiko juu Mwankante cia Kiguma. Mariuga MC wa Julius Miriti Kaimbo na mubunge Mpuru Abori na kamedhiritwe makigeranira no wengo baterie kumithondeka mariuga nkushano cia gisiasa atagati kama irima maiti baterie gutuma makaga uthii na mbere. Mukirimithika ataririe. Akariba bakonjo na ntura ingiri bathiurukirite wondine Mikindori Tigania Central ibatiumirite maandamano ni athiri ya kuthetera kuthukanga kwa barabara cia Onterei muno ekuma Kaguata konjo kiuma Mwanka Karurune ekia mikuna inge nyingi ngarete koloka ibikete koloka anabe to bayeta sukuru bareta ngoyele koganga tangu imwe ana to baunia ni abakinya sukuru kogana ngoinge bado totora atu enyuma kuma konjo ra to konjo to twerwe chionje kinya ra mwakoro ari morito aikwera njirane kinya mwakoro ra ningi oga to kana ndandi njirane ne turavando kore wekerwa last week kwe mwekoro akwete okiuma nara kibarine kilomita 5 kuma Mwanka witiano ngarere mwana ukilara igoni na muthakonge tawa mwilaria na taitasi ibado twarutire mbeca twari igale
no ndio ngari ndomba ogela tweta twaura maiga twekira njira ara kaimborere wikira karabati tobwirgia njira thai keoma thai kama kurira utenjira yotura ndangathe abakurira konjwa tukurira kaua atabakurira no tutenjira kuringana nabo kinya biashara ciao ni thokangi bonene kumania kwagia barabara tuthukiritie nyare mieri ya riringi sana mwankare mibato lauma bakiona atito kuthukia onto twikara njirene mwanka twetera daira muntu ageya utindeke ume kuo kwanja ndre muntu abikibiki woni ntome mama wa mwana ntobera nduka ndraro kiri ntobengi 37 yara nyanto bangwata je kuria aje mwana ntobya ntomete ambere woni ntangotomete nitokureganete mauri lakini barabara mporo yangwa ne atomendro kumashara ke tatandra ina ntobeto tuyatafuka ngombe na rendro ngelo na ntobeto kwe mtoto te mano emba wa Mombasa watanjirena na aramba uzionde sinjirena kuma mbure kwa mbiri ita na ara mundu ziora awete igura mba wate ma wigerua no ntotenjira njira cionde malia ro ritono ogelela thai kerio gemwe atoka mathairo a 20 thai twiri wa siringi 50 ngarama kama turana mongo wachoka ya kiali ya uturia kirio ikinya thoko ni kithugire sura no tuba kwitha kama maita maingi Rwimbo lonterete mubunge wa Mpuru wa Boria mwena MCA wa Julius Miriti Kaimbo Kiara bakioibaithirite bakielanira barabara hii na kono rongo ake ya kuma konyo mwake amekone kirwa neremi na nekeri mwaramu MCA wengwe ira atira milioni nyanya irio twikirwe njiro mwaramu ire konjwa market ndikwari rongoni ari utwira kuma ritu tona nyato weta kuote mwaramu mari nyatha iyete kuluka watwirware turayira kuorwa kuma mlango weta kuma weta marega barabara ichiremi nega rirenji nega karabati nechitori mwaramu lakini erware ute mwaramu yo tori njire neu mbechare inaikerie mporo yakoringirwa thimo no ntubanjire no ntebwitha bwithire mwicho yure thiyirwa mporo yakoringirwa thimo awire kaimbo no agitania kuma mwangantha ngathe igwo ntwarekanire neo bato athurana ire betromba kura bato iranjire neo kabobuthiria ene MP eneo ya MCA tukiringa kura tubaringa ira bondo tuthe bathurana ne anjire kayete nae kaimbo kinya na mwicho ya mporo na njira ne imwe ewe aya kaimbo no ega tuge na wire ne amporo anonto ateto kwithairia nyuma emporo yathoka twetane wewe emporo yathoka tutumaire we kaimbo oni gintu iki ndiaritie na kinwetie ni mporo kwiyokara ndike ni atoneria kabisa oni ngabubithiria njira oni ngabwandikira hana oni ngabubithira nini ngabwambasare lakini mwanka ndae ona stima twandikwa maukune tukaigirwe stima mwanka thaina tubathatu mwanka thaio timutonera kinya ambi kanambi na nende ntomo yao kire atongeria ba ntoba bare na kura ciao ni tuto tokaba makira 2027 bonze kura icho ndo nenkanirete omenye tokamakira muntu bato mietu avongo bato tobete ngoe lakini bato batwethakia ntobo theri ko utoreketio chano kabatie 2027 tukara kugwithirwa bora bato tukwenda matobara bara hu ni ama ito baba kantwera na tesiri katogwera pano okara tubithe yonde gekiranga ino peo kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika Ayuthi kuma ntere cia Murera Embe Central ni mauriti akari kubanda miti na wingi ni kenda kumenyera rira. Matongoretwe ni Elias Karethi ayuthi mamani mabandite miti magana mairi ya Giontuire kambini ya Shibo na Shukuru ya Murera. Bwishite ore Rais Ruto augite kanju ya ya maminister igatongoria ubandi wa miti tukushionde kire kibindi kia mieri 6 isite. Nicolas Chabari na riboti ino. Neo skuru yanda thoma secondary na ndona ruaribo ya tubaliongere na tumbe kuanda miti ku make effort ya kuanda miti 200 actually tukauma out tutie kuanda miti maneli na antu bondi basiume kuanda miti ku president ya kuwa nontoba kwithirwa mbura no thiete na mbe na kura ntere mwanya antoba batiri kwithirwa bakithi na mbe na kuanda amiti bobo ikuringana na yuthi bakuma ntere echa Murera batongoretwe ne Elias Karethi ora airutaniritie na guchwa miti na kuga akanda kenini igia chibo ogwantere echa Baibario wa mwana kinya chukuru ya Murera chukuru era kuga ni athomagira na chukuru chingi mwanya ntere ino akiuga onto bobo gatetheria guchenchia aliera ya ntere ino
nontu bakuonekana kinya makondoria bo mathiete na mbere tabarikia igita riri ambura alternative school Murera secondary nontu bo tutikiri na kwanderia batu mitiye to make sure that Murera secondary ina kuntukura kitawa ina conducive environment. I program yetu ambiritie nontu bo change environment kenda wagisha in future kutitha kwina plants ile iko affect nontu kuona la imbura ine na siethire ye controversy. Kwa hivyo tukuromba those other politicians baba na on ground to na MPs to na MCAs baba elected, even our governor, our excellency madam governor na all appointed leaders ito kubaromba thai ingwete kya babati weka mpathusio cia kisiasa kando itare anto bathirigete plants bakonora ba kubithiria anto bau na baturetera maendeleo ketha kwe anto bakwenda mpathira cio kuendelea si bakoya bandaye bakendelea after bagisha batutwe wananchi ito ku benefit. Kuma Murera Gembe Central, Peter Nicholas, Chabari. Ni wega nontu wa kuona kanya kurumira ntuto cietu ciingi na njira inkinyaniru ni cia kinya thaa 3:30. Bitagwa Christine Wanjeru, mwananiria wetu wa mathithio ni Purity Richard.